Vosik ni phaing koi lakha inkoresi Borjan constituency hidipi phangadong open stage along solar project along Longle kedun bangkre troxia tumpen solar project nang ni pura pherangke Amei kipadupong long kathara rong samterona rong langbirik rongpi bonglong terang kanya hansi mijikro mentiso bidya singtimung arong kadukave rong nerkep bangkre troxi amikar tumpen pherangke Amei long ki jongponke solar project nangni compensation ta nangni nitumke longli sikinang jipu pachini pon karbirong sarami pen jasemet alang tumpensi solar project nangji pura longli ka chojora sai si claim thurong na pen karbiang long land protection committee asong penta longli ka charai kom nangji kalisi solar project phan longli ka chojora sai si claim thurong puta arbok pon jongsi kebang jilangani solar project amen pen rarangbong rongangbong kupine ka digdak sai lapen phire mimi ang lam nang dukok lipute solar project affected arong asar atumsi adai chi enang ji puta ningje ponthu halapu kania hansia rong ariso basa robi hanse pen karbino thomas council cm dr tuliram rong hang lapen mp amar singh tiswa phan chuning ripon solar project nang ki bi bedaji aphan atheke kania hansia rong ke solar project nang bilote arong pensi thurjok nangpu lasi hansia rong rat kunat numa kidopo kidampu bukan yang rialam cipak langpong. Nili tumarong ke arong si ponde, iben nahok mudam kita, nasi kedam na. Lalu ini hidup kan si nili tanah hidup. Kasi nili tumarong ta nangcitong dulu he, kita me nangcitong ni apaan nami bori lo, kita me ini lande kita me jauh dulu kamu itu mana coba tunta tu. Tanonang wanggo mai. Kasi nilitung kaniang serong ta la solar project ke nambi be der nampu. Kaya si namchuni video ke ding atum ho sa kubiram gam hangai amor sing pisun mai. Ala dosing gam hangai lahai tum hanta ni bichuning rike solar project bangke nambi be der na impan nilit mane da cipar engkeng bangke apresiasi ngi krong gala kulipet alonga headmaster jo kalau vikram me silo land protection committee kusi alang li kecipu angya land no protect loma manta kalau convention am phanse kamaga protest loma bang solama archive minang pola lani phang la halo mune de phan karo go banglo alang li bang halo land protection bulute alang li longli sikra ene go ma protection meaning upilo kira phang alima ini langsung bisa convention la alang tum jorjo yang ada nonton mupen, tapi lalu saya ni lo non arong arlo dampom kita kita happen, si pecikuri bodi deh tu kita lagi, kita jauh kalau mak kupi kalau kita lagi kita lagi, nasi lagi ikrom bi panen nampu, jadi mereka land protection government pelan lagi orang mengikat itu kuyi bangan, nasi lam ke ni orang ko lah sini ni kuyi bangan lalu, ni pan bolong orang asal ke alang lagi lugaru, alang lagi alung lita itu sini panen ko lah sini mupen ni nama cuma cepat kalau ini putra lah hello, lah putra lo, lah penjak aku dolang, ni putra ipak dolang, hendak dolang lagi, aku kah putra apa lagi? Lah bangsa putra long ge, nanti serapa cerung dun rumah. Lagi dun lo, apa yang orang mungkin lah nak cepat lang, jadi lagi empung kilong sini cuma sana lo, lagi hadang listen aja dulu cek dulu ya dulu lagi, hasil lah bangsa pemilik dun lah mana lagi. News report, Carbing Long Life.